So we diplo Ghana cities a week. Obani te dem no wuro ni so a ababa wo so adentia wonim so no wa wo mienu dada wa hu ne ho ano ne wo te ne dada adwuma kura wa anye kosua adwuma wa nkosua wo sa beja ne mamienu waja ne hokọ bua na won hwe nkwara no wo bra woni adwuma ya wo se one Ghana cities a day. Ante Naa misrew temase de meka no minim say enye de but me asa no adwuma sam enye de obe ne de akora we ma wo se hwe no na 10 cities a week ene de be ma wo betun de 10 cities oh me de medi no so be di nti wo di bro 10 cities de medi no so be di wo di bro 10 cities obed masam kanu nya dendenden pini wachi Ante Naa studio say 10 cedi a week Ghana ha nya adwuma na no kwese say enye tana me de be ma no but de wom ne say Ante Naa enye tana me de be ma no but na ewom ne say me nkoka de a e kire bi me ho be kire me aha me nkoka asema me ho be kire me etino de metim no se me say bro so a wanya kama ono ne hwato no Obed. Yes. Who said day a week uba man kwala mienu 10 Ghana cedis a week. They ma ho de beti me no. Ne wa ho de beti enti what one a day would say. Na atade aketo no okos ko would say. Wonu kwan atade no fa so wodidi. Wonu kwan fa so sha atare. Me wo ya 20th ebe ni busumi do wonu kwan me fa so me didi. Wonu kwan kwala ne fa so wodidi. Ya me se me rade ni wo bedi. Uja katam se me madome ampa madome me ba ya me kan madome dia wo bo me se me akwanye ma be show se nyinsa ne nya wo dia akwala me nka me 2 years me wu ami nwu no se nka me nka ma akwanye ma be show anka wo so ko okuro ma ngona kwa chechire ye no enka ma wu ti se me bia ma no ka se sentisa na ade to me so awurade betua wo kana wo bebla hu sa dia na wo ye no wanye ne ye ntinya den sa kire ne awurade fa wo ne nchew awurade te so hwe ye nyina wo subai na wo ne medetina ye no me subai obi a wo se me nchansi gu a me twutwum na atimi sa kofa won service di fifie bla me no o se me ne won da ai me kan ye me se me no madro no de ye twemu bia me ne won da o se ye twemu a data a week 10 cities what you ko pa man san fidie kase timi bie wan ka a week ko be man kwala da bia was the 50% and I was the 20% a day enti wo gina he na wo kasa ete okowi adwuma me nko wi ana ya safo wo nya adwuma ya wo rade to so hwo me no mienu o akwala na wa reject ni e bia ne daache oka wo ma o mo be hwa wo ne ho akwala na wa reject to wo gina ho na akwala ni gina ho a enye wo ba de anya menye mo me ya wo enti na me se bra be ye DNA tete bra ne de nanim de ni ho ena de awurade adum ni de aba enti ye DNA so enferu e ka no krenti bra na be ye DNA ana me se kwan bia so me ye enti bra na be ye family na wonya ye ne de wato wo hwa pa ya safo adai bichuchu nkofu adwale anza me ne nkwala we ye didi acha de timeti na tem 3 o'clock na kwala ni di no se sadua no wo fam ya safo adai ba ne ba ne enti nkwala we so abodi ayaw ya safo mi yawa safo mi yawa hanya me china e pacho me kura ko mi ni kuma se na wona me ka abuwa ya safo abuwa mame yawo me ka bibia bi de me ka no kuma se de onipa guo no mitimi ma ho yawo de onipa oguo no enoa no botwa onipa ya de enso ebo kwan e de mai yedi ewra no woni se de ositi o ka ukọ wo a wani nyie no na watwe wo boko na nkofa ma mienu mepi ne so wo me fa ma mienu mepi ne so wadi na tukosua ba ko wadi kan ene na tukosua ba ko antina me tweme wo mi hu sade ne tena tweme wo busumi ti bia na ne tena obo na ko ma 10 cedi a week kama na wuchi no na obo na 10 cedi a week me tweme wo busumi mienu anta wo de sa me si wuchi no na ma na 10 cedi a week
Yao. Ante Naa, the man who debate me no. Enye oba na wo na bro. O man no. Sa wo makora te komo a. Mpa ye amofra bɔ no edu soro. Enye san ma no. Ante nam se dwe ho no. Tie me. Me se amofra yi omo innocent. Sa wo ne omo maame wo asɛm a yedi. Wo ne omo maame wo asɛm a amofra yi omunni monto kwado hwe omo ye Yesu adamfo. Enya ma Yesu adamfo mfa telephone. Baby okanga Yesu ote asɛm no ye nte de o kana se. Ekom dina na wo so a Yesu adamfo ti ni so na wo som ti sa wo pese wadwuma ye yie na ekoso de a yaw mo bi mpa wo chawo se hwe oba o na bonti so ni kwa koto no na ehia na wo ye bi ma no Ante Naa de me pese abusia ho me na wase e ho akwa abaso konfa wo mra de pati yeso ye wedi komo abidefo ye ready na che se ye mfa nko yidi ni fanti sheso enfa ma kama tap send adaroma e na aboa ye ama na ye the story see e de ebe somo me di e de akosi aboaje wa me show sister ma me ko show this na se ye mfa nko ma show e se ye kamya ko ye se unua ma no mu bi no sa padro say ye deyo sebi say ye jimio mitimi o se le say me da se ye fefu de kese so na ye chia asofo hwe de sabe okay be obi a hwe ye fu bia ye chia mo enen so adom abo so ewade bi kwan fefefe de ama me ni be di ko sister in same say no aya meti a me wra ho na me bisa me ho say ada ma kra na sebe me na me se oni fapem bia oni pa bia fapem bi si woni so na woni ba bia wo ko na woni ba bia wo pese wo ko bia aye insise yo I won't say mistake wo my mistake no ba ya to so sa tambe bo wana ba kwa ba mienu aba mienu no even ba akoni tu pa se wanze ho popo ye da bia ya tena ha ye kasa asem wo ise twa no ba ma do wa hu won no so a wona wo ba ko ne ko si sen ba ko na mo wo ye ne ko si sen minim se be ma bi no se ye kaka pio na esi o ma ko si kuma na no mo tena ho a se o ma nya bula ka tu ni bi enhwe mu na no kasa me ho asa na me a so ma ko ma na ento a ya me dwe ho amete ase ne ka wo si mo sen abai wa kama se ya wo to no ma ba ma bu wa bre wusu na wa ye janya nya tantan sabe akola se me dwe wo kwa me ntase aya bia ya ewia se ya de kwan ye fa ko ba bia ntimi ese mu hwe mu hu yie enye ba ba bia na se wo bia wa ko se kuma na de ma no meme musunyo ba bia na se wo du kula katu e se ni twemu anen na mo ma ya brede bia wa hasa ana ya kasa ya wo mte shabai wa kama se de wo hia fa se wa ya tata wo no ba na se de eyi obi be se jankisi aya mo de ya ma ko nine sister ade ba ko anan and 27 years no to was ade 27 years who look like 50 years de ya na wo ma be na tete wa bra ko ene mi si sori o ma wo ya kwadura na wo wie sei wo ya kwadura ai na wo wie sei so wo nya kwadura nko ade a sori wo waka awo wo na so fa ko na ko ma papa no me ka no kwa me na chero yes me say awodo a enko ye ma ye be papa no asem e natural ye ya de wo e na mema no so pe ma na asem iti ye hwe as lady na akola no ye ni ofa kola no ko ma papa no sister na mu pani mu asabe wa ya sefu jono wo de wo di wansi di wa ho be ma no ya foolish pa o ya kikemu o ya kikemu be ma se de o wo no na all people will not themselves to be channel. What in a Ghana for young man and man, I mistake they say. You know, be that yet to be psycho and find it out there. It's a better way I'm in any day. It's a new set them out over to me as a man. I hear me out because I'm mistaken. Yeah. But now me, I don't, I'm a free and then now me, I don't, now me, walk where my name. It's a see a car and you see a new minute, and you see a new young one near you.
she more show with you. Sasa utiri mu say. Ni se ne ba wo be hwa. Ni se ne ba wo betimi ahwe na na sa bema won bema pew. Ah bi ahwe bi me pew. Mr. Dio no say bema yi. Say in case yin se be mu na ose on hwe me a me metimi ahwa kola na na. Oba bi afoto utiri mu sa. Okay. So wo hwe na won timi a protect on. Okay. Because you are aba and at the same time in row ho I will bet me the other day I protect on what means and we are it's we your ba yes sisu dia say be ma power fatu tribu say be ma is a wan hweme na yin say ko be mu a meti mi ashakola na meti me the other protect on because bon 1 bon 2 bon 3 bon 4 and so on ya bre. And once I remember you saw on my always one of free as if say you said about best show or best sharp and this way. I know to make us for 2 3. Okay. What I say? Banana for 2 3 say you okay. Sabana na shabe kura me I wanna me one e ye me fe. Me person is me nya banso na. It is sabana ni wo ho. Sabana ni wo I will take care of my children. That's it. Okay. For 2 3 and on the bar sister. You are capable of me a shackle and to be busy. How baby? That is a man to be. Everyone need to man my baby. I never be a shop bow. Okay. Ya will never baby or what sabi. Feeling no better than no awful cause in yes or by the shepherd. And a better go on here ready for our collab. One who wants to mention now they are collab. It's a woman, so woman in now. And I'm in them and then Ghana money at top of yes, you have ever 1 month. Yes, how? I'm telling you, people. Ebo akra do 1 month. Oba meti me akra be ma, ade be ma meti me akra oba. Ase me do, that day no ko die na. Ase me nyam bi ba ko pe na wa be ye. Iti ma mo ni na ho. Na mo nya me 1 month o share na ase me nyam. 2 months ase me nyam. Be sister, for previous ni wani so. So when you be dia wo kwa, at least feeling ni dia be ba. But about when you na ba protect because when you are ready. Sister, I know so. Okay. Ya kasa asem wo ya kaka. Ya se wo bi penti. Ya fa bi mu. It is ya kasa tro ma muntie. Okay. Feeling na I say ya. Wo ho ba 1 minute no go through. You say hwem. No, that man and one thing is so bad ya wo ni say. Hwe se ni say ba na be man no bro. Wo ba na wo bre. Wo ya kan say wo say ya tata. To the sense who put ya come na be for bia be o tie wo sai nyansa wanti ba hu so sha be da be for your time yes was it 24 years me ne tra ha be chusu man and them bet you so you see it aye and the age le me kwa it aye e ma be sram mumma ye ma ye ni na ho na me ma ni bebre nya do no do wo eya ne ho abebe ntia ne fe na obedinti nti emma be ma ne kan se mu ngu aso na me sia na me pene na to gift e shawo nti we dey esa me nyema no obi preti mi hu se boy ya pene se ma nyema ma na obi foforo be fa na akwa nyema ma mistakes emma because nti ya me kasa ne se emma bre but ba na woman emma bre se emma nti ma no mama ni na ho na mo sha mo ha feeling ni the officer won judge pa protect on. Okay. Yes, because have sex for one have you see it's we know we age it's for now no dey here but you know protect on. Yeah, emma be ma no so. Be ma no more than be. That no me who ni say ohun girl ni say girl ni eni obia. Girl ni nyobia. Yes. Oni obia itinene bisu bekom ope ga boy no enyo so ni ska. O ska pa. Wa ye na so be ma. Ma fear girl no. Oba foforo wane ne wo. Na one thing that say we say ebiase mboni isu ma. Ade bia bekwa wieye bia. Hwa be ma wo ye wo so wo pe ma bebre. Medi. Wo ba koso a oba papa be ba na wo no. Wo de ofele say me dem ye be ma hwa wo be ye sa de na one day abaye wadwe so be settle. Na nyankopon kope bonsa me no ya frɛ ka. Mary Jata. Wo kan wo se nyam wo ye so wo so ka wo ye na fe wo du ania no na ya later no go say o menya stroke na we akofa ya le akese no because of a mind one na wo fifa
fifa wom na nko ya kese se wo wa dwen down na wo no mo tena no wo hu mo se o ye low class wo hu mo se o de eche so mo ni obi a wo hu mo se o wo de o de obetimi etieti o mo so nti Nyankopon so ama wo fie bo so no otua wo ka ko fa marriage atabira yes nti me ani bi so mo ma wani na ho oba no wo hwa na wo mpena wo ne mani hu eno na ye me ya no wo hia be ma na wo hia wo ba na sister me ye ready for nyinsen yo me pese ye ntwempena but for now me mpanyinsen nti ye protect ye ho ka kira no but ye ma ne ye ye wo ba hu ase menyam once onye ready efe bia me ma ne me to o ma se but me to o ma se a onso mo ne ma ne nkasa se bra sister and personal ya kon for now me pesa obanyi into protect se me na me protect me kwa me ka kire wo I don't know ebe mu na ne obi be se ni se efe bi no ka kire wo nti se ne one city no de be ma wa se ne to de wa because o ka kire wo but in the way no ye den ya ni se ya be woni na wo ba ko woni na wo miem nti one na me fa bon tu me ana me bra yere ana me sister bon form bon for abaya 27 years I will born for na wo ba why no net will say hwe emma ye ka ho bio and oba bia on pa de pa ana se on nim makasa se mo na makoso kana ye be ya say once wo kasa bia wo se ma ne ka ho say ye wo emma ni bi wo ho no o pese wo ja jide visa se me boy no do me o se me mo ma no was me o ta me ma ni bi wo mo o wo ma me no betena o wo ma me sisi aba me ni beje pa me hye ba ko ho abusuafo ta me ma ni bi so bi wo no me ya dada o pese wo ba no feel se o the moment wa kasa me wo ma na die na che se o peme ene ma me kire wa de se munni mu a be me bi wo ho kasa ko ma me a na wa mi ni o hye se bi a pa wo betimi awo ana se wo do no eno no wo ho ye wo be bi wo ho so a wo mpew on de wo ka bi keke nya ga wo ko be fi that's okay dia o hye se bi a wo ko se kuma no na ntam no betimi ate faster eno ano inti se be ma ka kira wo se wo mama sister etro ko ha wo ne ko mpa so a protect her na se ka kira be sa wo nyam okay dia make a wait be ma so wo mama ama wala o we osi yo mate adenti na me wo ma wansa in a way in Kentisa. It's a multi bidder in penny fields. But Obi so already and how to be. It is a da one in the common pastor protect on. Now why what catching is when you won't say a bonnet, but you lay a bonnet in a year. Who catch them and say, maybe one once on the wall. Some that's when you know I should be super. Yes, you're the best. Yes, it's exactly it's over catching is a minion. After 1 year and 1 year more. Say guess on your no call hospital and then nti ase wo doc me pena ni ebi kuno ni say ni by na me adom ni ame ma me fe mu no me pese me so fe mu bi nti so bodom ya pa wo se me nyem ma na ansa na me pese me yimu nti we dia doc asam ni say netie na hu ni ofe ono so ya ba dwemba obeti ase obebo na ni nti emma no mo ma mo ni na ho because ni sembe mo enye be ma no bre emma bro emma ni ejija ni etrim bom ni ehubom ni ehukaka ni na ho sister na be ma no mo ya fine na mo no chima no this can spend one month for so na wo mo na wo na mo tata iti ma mo ya ni na ho wonni be bia opose wundra na be bu ha chucha so okay be ma no shama no o mo wa kat no he frankola ni nyina me ya me ka kire ga me sa o tie mi a on frankola mi ensa ni nyina ko ba boy na on fra ketwa no so pa on fra ketwa ni nyina na fa ko ba ko pe when you want na wo se tan say ya sisi a waso ankola ni nyina da ha akoma be ma na be ma na busianfo be se na be kase ana waso na ma nyina be gu be ma no so ana waju aja na ma na be gu be ma no so na ma for ball ba ni tri so ba je obi a on ni nyansa ana be ball ba ni tri so woni ni nti ameka sa wo yo ba sa ankola na nyina no be da ye adwuma obede na wono so be ma dowa anasa opewasama obeka cho so okay ene enkola ni me time me wo ye no me wo at the age of 27 at no 26 it woni na me pese ni go school eno kwa de me ba na papa me tu chema no me family tina se ka se no for now na me wie school na me ti omo ji akola no eno ji
me ba papa ne shakola ne so I think so do you know me trying to look for me trying to look for no befa no get it to 1 year no befa ono no tete na nya 3 years as o kwa London as me ko me ba and me a me smash na bedu be dia wedu a wasan ba wa befa iti bibi say no or you be on your selfish or person me look good or no or say no me person me ntia kola no meaning say you marry but me person me ntia kola no say dia wo be anwo iti be atos asem wo kire wo onye nipa bone o iti say oba bia na se wo na kola wo hu jo a be ma kwenti mi ma wo na nya wo ka kire ne se wo nan na kola ni nyu ho betimi afa wo ba kola ni wo ho a oba de kwa no nya foforo oba de ye adwuma wo kura meta iti sister so kola nan no ha wo bia wo pa so bia nkasa wo misi asemo wunya badwemba wonti ase enti sister ne ameka kire wa ne se fankola tere ne koma no na nka ba ko na wa hwe ne ma wo he ha anya anya wo benya obi o wo fie ho aboa wo na kola nan de o mo fie ho kwa de bia o be ya ko si da bai wo be ya mo kan de bia wo se ya chosra ne abasa enti o fankola no koma be ma no because anya wo kwa na wo ye be ma ni sunya feeling bi anya wo kwa na se ye bo hia ma wo o hia na wo ba bia ba pese mfa wa ne fa wo enti o fankola no koma no na wo sunya free yo me da se abusiafo ma me da wase se o je plan de je bre na woni en edi djumadi no e besi sa no na ko sha papa tap say na darama na aboa he amane so de den ko di e we so mo mi di e de akosi aboa je wa ko mi de show sister maka Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap sending kan no so ne de tap send easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebusan so promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no